kecilin suara dulu. Ini udah live kan? Nggak udah. Oke, audio device dikecilin supaya nggak double. Oke. Nah, harusnya sih udah nggak double ya. Footage from a guy at a coffee shop. Looks like he hopped into a black sedan after the crash. Black sedan, great. Let me finish. Oke, yuk coba kita main. Harusnya sih udah bener. Oke, yuk. Have a partial plate, and one of my patrol guys just found a matching plate. Black sedan in a parking lot near Canal and Hudson. You're a Double good nggak? cop, Yuri. I'm on my way. Black sedan in a parking lot. Ah, udah nggak. Oke, bagus. Spider-Man, Oke, hello? udah nggak. Is this working? Dr. Michaels? How are you calling? Borrowed one of Sable's radios. Listen, transit hubs are the most likely release points for Devil's Breath. Nah, ini gini dong. Kemarin Train stations ternyata headset kita yang spread rusak. like wildfire from there. Why the hell is Oscorp developing a bioweapon in the city? Shouldn't this be in an Arctic bunker? Devil's Breath is personal for Norman. It's been his obsession for decades. Ya, The ini project kita breaks turun every sini. state and federal regulation on the books, but he doesn't care. If the city finds out, Oke, kita lanjut deh. it's gone. I should call MJ and Warner. This is Mary Jane Watson. Please leave a detailed message and I'll get back to you as soon as I can. What are you up to now, MJ? Nggak bisa ditelepon si MJ. Aduh. Satu lagi. Oke, ini dia MJ. Ikut ke MJ lagi. Standard said the demons are looking for something at GCT. But what could they possibly need here? Should probably call Peter and let him know what I'm doing. Actually, scratch that. He'd probably just tell me to go home and chain myself to my laptop. Oke. I'll just check things out quick and let him know what I find. Pin. Nah. Apa ini? Oscorp's patented array of intelligent sensory Apa ini? recognitions has reduced accidental casualties on the battlefield by over 94%. Oh, ini di Oscorp ya. Encrypt your data with Oscorp Cerberus Cipher, the world's only mathematically proven unbreakable encryption algorithm. Oke. Oscorp's Kayaknya ini nggak terlalu penting. evacuation Kita harus kemana sih? MED. Kita kan Oscorp display. Oh. Ini mah cuma buat ini ya, explore doang. Kita suruh explore. The stuff of science fiction films. Suruh explore Oscorp. Oscorp's patented magnetic resonance arrays. Floating fields are very much reality. Oke. Encrypt your data with Rata-rata Oscorp videonya Cerberus sama Cipher, tuh. the world's only mathematically Ini apa? Incredible. This Gaia microbe dispersal device releases specially formulated microbes into the atmosphere, and in turn Oh, ini. leaves our oceans and rivers cleaner than when man first walked. Belakang kita siapa? Martin Lee. Oh iya kan. Mr. Lee, This will be easier for everyone if you remain calm and do as I say. police! Over here! No! Sadis banget itu. Tertangkap. Terus mau diapain? Orang-orang yang di dalam.
Senjatanya juga beda ya mereka ya. Kayak ada aura-auranya gitu. Oh, Sandra, oke, Sandra. Ya, make sense. Mayor Osborne's office. I would like to speak to Mayor Osborne. Who's calling? The man he is looking for. What do you want? I want you at Grand Central Terminal in 30 minutes. By yourself. There'll be more blood on your hands. Apa sih ini? Ini tuh apa ya? Terus kita suruh ngapain? Udah, oh, ini dikontrol nih bisa. Are you hurt? No, I'm fine. Just hurry. Going as fast as I can. What are you doing at GCT? I'll explain later. Listen, Lee's going to release the Devil's Breath. You gotta get out of there. He's not gonna do it until Norman Osborn gets here. Wait, this must have been Lee's plan all along. Make Norman responsible by forcing him to release the Devil's Breath himself. Sort of makes sense. Itu apa sih in a merah-merah itu? twisted, psychotic way. Oh, drone Get itu out ya? here. Coming into the terminal now. Anything I should be on the lookout for? Di mana sih Peter? No one. Oh, ini. Looks like he's got some drones patrolling. Guess he's prepared for you. Don't worry, I'm in the ventilation system. Can you see a safe exit point? Safe exit point. Tidak ada. Kemana? Oh, ini ventilasi. Oh iya, kirain buat exit point buat si MJ. Ah, itu dia. If I get any closer, the drones will spot me. See that tablet I'm looking at? That controls the drones. Think you can snag it? Yes. If Ya, you nggak can ada distract Miles them sih ya. and not get shot. I'm ready. Tell me when. Harus ke situ ya? Oke. Okay, I'm ready. Incoming. Ayo, bangun. Ayo bangun. Halo. Oh, bisa bangun. Ayo. Oke. Permisi Bapak, misi Pak. Oke. Still. Wait! MJ, what are you doing? Let's all just relax. Listen, I'm a reporter. I have a direct line to Mayor Osborne. I can help make sure he arrives on time. How? First, let him go. 先生，这记者说他知道怎么找到奥斯本。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。林先生马上就到。 Kita harus mana? Oh, ditahan gitu. Enggak, kalau nggak mau gimana? Ya udahlah ya. Ini kita ketemu si Mr. Lee berarti. Atau Martin Lee. Nah, halo. Sneaky lagi. Oke. Bisa. Can't let him see me. Ketahuan dong dari yang kiri. Oke, nice banget, pas banget dia pas banget dia turun. Naik berarti kita. Oke. Oh, drone. Yeah. Mereka tuh drone-nya tuh nggak bisa ngelihat ya. Oh, nggak ada yang dikontrol ternyata drone-nya. Good job. Now let's get you out of here. What about the Devil's Breath? I'll come back for it. No, we're partners, remember? Can we argue later? If we don't help those people, they could die. So could you. I
can't let that happen. No. No, I got myself into this. I'm getting myself out. What do you mean you got yourself into this? I don't like this. There's too many of them. Let's start taking them out. Quietly. Kayaknya kita pancing yang belakang ke sana. They're still too close. Oke, itu dia. Kayaknya kita stealth-nya nggak kayak gitu deh. Dari atas gitu deh. Dah, ambil. Oke, nice. Dari belakang ada. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak kepompong gitu loh. Nah, kita harus bawah. Ngapa balik lagi? I'm gonna try and separate them. Kita lempar ke sana. Oh, tidak kepancing. Terlalu jauh. Gitu. Nah. MJ, did you know they would be here? Not exactly. What do you mean? I thought something might happen, but not like this. Why didn't you tell me? I thought we were partners. Hey, partners trust each other, Peter. What do you mean? I trust you? Yeah, when I'm sitting at home behind No. a laptop. Come on. Can we please Ya, get back to ambil. saving this Take city down. here? Nice. Jangan di play videonya. Itu narik dia dong ntar. Nice. Kita harus ngapain ke situ? Oke. Kayaknya kita distract yang itu ke yang ini ke sini deh. Nah, biar kita bisa take down yang ini. Bisa nggak ada take down? Ah, kan? Bisa kan? Tinggal gini deh. Bisa take down? Nice. Kirinya jangan lihat dong, please. Oke, dah. Itu dia, Martin Lee. Gotta get past him. I'm ready. 无人机还戒备着吗？控制机在手上，不过我们也不找到他。 Do it. Oh, Start the timer. 2 menit. Cepet banget. Now's your chance. Oke. Kita bisa ya, kita bisa ini. Keep him busy. Diberhentiin ya? I'll take care of the devil's breath. You know what you're doing? No, Disarm. this never stopped. Oh, okay. Aduh, ini Looks like ayo the cepetan. blue is connected to the battery, and yellow to a fan. Red one has a little exclamation mark. Okay, you'll want to detach the wires from the battery first. Trace the wires to the other end and unplug them from there. Okay. Gimana? Unplug the wires from the battery. Oke, ini ya berarti ya. 2 ini ya. Gimana, Cok, ininya? Ngelepasnya? Disconnect the battery wires. What a mess. Gimana ini, hei? Lo, kok nggak bisa? Ini kan kabelnya yang ini kan baterai. Halo? Halo? Lah. Nggak bisa, mohon maaf. Gimana cara nyabutnya? Oh, bisa diginiin. Ya tetap aja kagak bisa nih. Aduh, ini gimana ya? Ntar dulu, bentar, sabar. Bentar. Oke, coba ya. Sabar.
Aku lihat dulu nih, gimana nih cara nyabutnya. Di situ. Coba bentar. Bentar. Yang baterai. Sini. Ini. Oh no, salah. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama udah bener ya. Oke. Berarti gitu. Nyopotnya di situ. Oke. Garit. Aduh, ada timernya lagian ya. Iya sih, namanya juga bom ya kan. Oke, coba lagi. I see 4 wires. 2 blue ones, one Ini yellow, and one red. set. Look for the source of the wires. They should be color-coded according to function. Oke, set. Tar lu. Ini kan sini nih. Yang kanan berarti ya, kabel kanan. Kabel kanan itu ke sini. Nih. Tuh. Pull the first wire. Oke. Now the second one. Ini biru, set. Enggak, kabel yang bawah. Naik. Nah, di atas merah. Ini berarti. Ayo. Nice. The timer just changed to 30 seconds. It's a collapsing circuit. What comes next? The fan? Yes, then the last wire. But you have to hurry. Ntar lu, yang kuning. Yang kuning berarti ini dong. Oke. The red one. Terus? No. Ayo. Oke. Oke. Nice. Yeah. Now let's get these people out of here. I could use a little Spidey help. You ready? Apa? Oh, drone itu ya. Oke. Right. I'll clear a path. Try to do it quietly. Will do. Ambil yang mana dulu ya? Banyak banget lagi. Kita first take down. Nice. Boom. Oke, ini web aja. Nice. Kita bisa ke atas itu nggak sih? Gotta be careful or the hostages will get hurt. Oh, bisa. Web strike down. Let's go. Sweet dreams. Ke bendera. Oke, sini tiang. Nice. Save. First take down langsung. Why is Lee so hell-bent on terrorizing New York? Berarti drone udah nggak bisa ini kita lagi ya. First take down satu-satu, mantap. Oke. Di manakah satu lagi? Oke, di situ. Ini kita bisa ke lampu ini, terus kita perch. Nah dia. Pitch apa perch? Ada dua, masuk. Pitch ya kayaknya ya, pitch take down ya. Oh, perch deh. Kirain aku pitch. Bahasanya itu loh. Bahasa Inggris. He was right. I'm starting to miss him. Oh, no. Ada yang tanda tanya di situ. Kita kesini, dia ngeliat mayat di situ langsung aja. Oh, no, bahaya kesini. Ya udahlah. Oke. Kemana lagi kita? Kemana lagi? Bisa kemana lagi? Nggak bisa. Nice. Sini. Di mana lagi sih? Tinggal di bawah ya, sisa di bawah. Oke lah. Ini save. Gampang Just need to banget. take out a few more. Then it'll be safe for you to move. Hurry. Danger. Dilihat dari mana dia? Oh, ini. Aduh, ini udah pecah lagi. Berarti
Oke, ini kayaknya bisa. Halo, kok nggak bisa? Nggak bisa. Sleep it off. Oh enggak, kita naik lagi. Banyak soalnya di situ. Oke, ini safe. Langsung saja. Itu bisa kita web sih sebenarnya, cuma perch aja deh. Okay, MJ, time to go. Copy that. Tung. Oke. Main-main lu. Woi. Buset, dia pakai apaan? MJ, did you make it out? Yeah, everyone's safe. Good job. Pakai ulti, ability. First, Oh. find me and kick his ass. Feel bad for anyone who's on the wrong side of MJ. Wonder what side I'm on. Yang ini dulu deh. Yang pedang dulu nih. Nice. Itu yang pedang kan ya? Yang kukil. Boom. Nice. Buset. Ngapain dia gitu? Pedang lagi tuh. Makan tuh. Oh, no. Sakit banget. Sakit banget. Aduh, sakit banget gila begituannya. Oh. Oke. Aduh, satu. No. Darahku tinggal 4. Oke. Kena apa namanya? Kena ini loh, kena Basoka. Mana dia? Mereka kemana? Okay guys, trivia time. Did you know Grand Central has the largest basement in New York City? Crazy, right? If it half the Brooklyn Bridge down there. Oke. Basokanya down berarti ya. Oh, belum. Sure don't make them like they used to. That's old school New York gunship for you. Nice. Ups, enak aja kamu. Lempar. Can't let him get away. Train platform is open. That must be where Lee is. Fokus kita udah full sih, 1 bar. Nice, ini cafe nih. Bener-bener loh. Dari mana sih itu Basoka? Dari bawah. Ya. Bukan. Temen lu sendiri lu tembak. Gimana sih? Nice. Udah kelar. Gimana kalau kita hancurin? Kita harus ke ventilasi itu lagi nggak sih? Apa enggak ya? Mohon maaf, halo? Ventilasi itu mana? Nih. Ya kak, ya nggak sih? Halo, Salma Jennifer. Kita harus kemana ya? Board the train. Kemana? Mohon maaf, halo? Ini apa? Turun? Enggak deh. Ini turun ke lantai 1 kan? Lah, kemana dong? Oh itu. Ini ya? Kayaknya enggak deh. Enggak loh, bukan. Ke bawah sini apa? Bukan juga. Lah, terus kemana ini? Loh. Oh, halo, nggak ada hint ya, Bang? Nggak ada hint loh. Ini diketutup kan? Map offline.
ada gadget baru sih. Ini apa ini? Tahu. Yang hearing itu mana ya? Yang fokus hearing. Aduh, ribet banget nih, kemana nih? Kemana lo? Mana sih? Ini kan ventilasi yang tadi kan? Ini ventilasi yang tadi kan itu? Yang tempat dia masuk kan? Loh, kemana ventilasinya? Oh, sebelah sana. Nah, ini nih. Nah, ini kan tempat dia masuk. Terus kita harus ngapain nih? Sabar. Kok aku bingung ya suruh ngapain ini? Board the train. Oke, coba bentar. Ku ini dulu. Ku cari dulu. Kita keluarnya tuh lewat mana? Sabar. Aduh, bingung gini nih. Ini malesnya begini nih. Nih aku lagi nyari di YouTube nih. Nah, udah. Habis itu kemana? Oke. Oh, itu di tengah ada, di ruangan tengah ada yang ini dia. Ini dia. Oh, ini duel sama Martin Lee ya. Oke, halo, sini lu. Ayo sini lu. Ceria bagimu karena libur lah. Saya sampai jam 2. Saya sampai jam 2 sekolah. Berarti mah suaramu kecil. Masa suaraku kecil? Ininya mikrofonnya nggak aku kecilin kok, dari kemarin segini aja. Apa mau digedein? Ntar deh, aku gedein deh ya. Ntar aku gedein. Sabar. Ini device, audio device. Halo, tes. Udah gede nih. Dah. Nah, dah. Coba ya. Nah, dah. Enggak mati lu. Segitu doang. Oh, ini ngapain sih dia halusinasi gitu ya? Menghisap kekuatan. Oh, Astagfirullah. Dodge, nice. Ups. Oke. Jam loncat ya, kalau gitu loncat ya. Oke. Nice. Come on. Ini kereta berhenti ya? Kayaknya berhenti deh. Oke. Oh. Oke. Nice. He's hurt. You're sick. Let me help you, Martin. Oh. Ada penumpangnya lagi. Oke.
Lu mau ngerusak kereta yang di sini juga. Kiri, naik. Kanan, naik. Kanan. Aduh, itu harusnya loncat. Kanan. Segitiga, masuk. Habis lu. Kena tonjok lagi. Aduh, harusnya loncat itu. Oke. Kiri. Loncat. Loncat. Aduh, salah. I don't want to hurt you. Nothing to hurt me. Not anymore. Otak. Nggak timing gini. Oke. Kesetrum. Mati udah gitu loh. No brakes. No problem. Oh. Ini kayak apa namanya? Kayak Spider-Man yang Tobey Maguire. Iya. Betul. That totally worked last time. Yuri, they still doing construction on 42nd and 1st? Tapi dia nggak berhasil ya. Closed for another month. Why? Diapain dinaikin? Jebol jalanan. Next stop, prison. Siapa nih? Oke. Panas banget ya. Aduh. Get that cargo back to the lab. Stable. Let's move. Aduh. This is Mary Jane Watson. Please leave a detailed message and I'll get back to you as soon as I can. Hey, it's me. Let me know when you want to talk. Texting isn't talking? No, not that kind of over! Please say no, please say no. Okay. And not okay. What is there to figure out? Oh, you think? Halo, ada Davi. Great. Oke, kita harus mana dong? Kita coba manjat sana kali ya. Tinggi banget tuh. Itu apa? Mohon maaf itu di pojok kiri bawah. How much time do you have? Not much. Heroics for you means paperwork for me. But I just wanted to say, good job. Coba kita manjat ke sana kali ya. Oops. Woohoo. All this time with Lee, I've been ignoring the city. Time to get back to being a friendly Oh, neighborhood keren. Spidey. Keren gak tuh, ha? Keren gak tuh tadi? 4 yang nonton, Kak. Dari mana itu 4? Oke, kita manjat sini kali ya. Seru kali ini.
Terus habis itu kita terjun sambil nunggu ini misi baru. Keren banget ya. Apa tuh? Aku nonton live kamu di sekolah. Sekolah dulu dong. Ntar ketahuan ini loh, guru loh. Sekolah dulu. Ada aja nonton live di sekolah. Sadly, it was not because one of their inmates got the chair. No. Apparently, someone there hit on an idea I actually think has merit, which is making that recidivist criminal Electro pay for his room and board by powering the prison himself. Apalagi yang ini, Miles Morales. Not surprisingly, though, it turns out he hates actual work as much as he loves robbing and murdering. Ini kita belum ada misi baru. Kita ambil backup dulu deh. Ada aja nonton live di sekolah ya. Oke. Oh, ini bisa difoto. Nice. Entah apa yang difoto itu. Ya ada crime di situ, OTW. I'm on my way. Maaf. Oke, ini dia. Halo, penjahat. Sini loh. Oh, stuck ini mah. Harusnya sih nggak susah. Harusnya. Nice. Up. Boom. Harusnya sih tidak susah lawan gini. Lempar nih, ini karung ya? Iya karung loh. Isinya apa itu, semen? Wah itu bagus pak. Finishing apa itu tadi barusan? Hey. Let's go. Kita foto dulu ini. Nice. Oke, keren. Aku suka banget deh itu deh. Apa namanya? Di slow mo gini. Okay, things are sort of under control. Maybe I should put in some Peter Parker time at the lab. Berarti kita ke lab ya? Ke Doc Ock. Isinya. Ih, mau ke atas sana. Nah. Ground teams, this is Control. What's the situation in the financial district? Outpost is under siege by demons. Off center, aduh, harus lebih dekat. Nah, dah. Ya pas banget ya si Peter ini kerjanya jadi fotografer. Dapat foto-foto bagus dia, begitu. Ya. Kok rada bosen ya? Tidak ada apa namanya. Oke, kita coba masuk ngerjain ini. Foto-foto dari Black Cat. Ah, ini dia. Ini foto dia. Berarti, nah itu dia nih. Ini kayaknya di sini. Ah, itu dia. Easy peasy. Kayaknya kita naikin ini deh. Aku naikin difficulty game jadi spektakuler. Oke. Udah kan, udah berubah kan? Settings game spektakuler dah. Oke. Harusnya lebih susah. Harusnya. Soalnya amazing kayak gimana ya? Gampang sekali. Belagu banget ya. Apa itu barusan? Kiri, nice. Putar kanan. Aduh, jatuh lagi. Depan, roll depan. Nice. Keren pak ini pak. Kesono dong, kesono. Nah, bukan balik lagi.
Bang, kalau spektakuler nanti lawan Electro Rhino dan lain-lain susah banget ya. Nanti kalau itu aku rubah. Ya nggak kelihatan dianya, Spider-Man-nya nggak kelihatan, kayak di TikTok gitu loh. Set. Satisfying aja bang liatnya. Kamu nggak nge-live dong Willy? Tadi kamu nge-live kan? Oke, kayaknya aku harus belajar swing kayak gitu deh, biar keren. Iya biar keren lah. Malah nyangkut ke kolong. Ayo dong. Oke, itu dia. Ini labnya ya, labnya si Peter. Nah, berarti kita ketemu sama Doc Ock. Bang, kalau spektakuler nanti lawan Electro Rhinos dan lain-lainnya susah banget. Nanti aku kalau kesusahan aku turunin lagi deh. Ya iya, kalau kesusahan aku turunin, kalau kegampangan aku naikin. Oh, Otto. Bajunya Celebrate? Wait. Where are the arms? Oh. So cool. Okay. But how did you... Intracranial neural network. Neurotransmission speeds under 1 nanosecond. Faster than signals travel Keren ya. inside the brain. Never mind to an external prosthesis. Ya walaupun di ceritanya juga kan dia jadi jahat kan si Doc Ock ini. No one can take this away from us. Amazing. And your work on the neural web was the key. But we haven't even tested it yet. There's so much we don't know. It works beautifully. Come on, take a look. Kita puzzle lagi deh kayaknya ini. Ah iya kan, ngehack lagi. Betul. This is impressive. Diagnostik. Little error though. Voltage spike. Oke. Terlalu tinggi tegangannya, berarti kita bisa belokin ke kiri. Ke kanan maksudnya. Bisa belokin ke kanan. Nah, lurus. Ini minus, coba kita minus 2 dulu. Belokin ke atas, lurus. Ini belokin, lurus. Ini minus 1. Berarti ntar plus 4 ya. Bisa nggak plus 4 itu? Oke. Hah? Perasaan tadi target voltage-nya 1 deh. Critical failure. No, this is worse than I thought. Berarti ini kelebihan juga ya tegangannya. Berarti kita belokin aja nih. Ini nggak bisa. Oke, berarti kita belokin ke sini. Bukan pakai yang ini. Nah, coba tambah 3 dulu. Nanti kalau kurang atau lebih, kita belokin ke sini. Di sini kita punya plus 2 nggak sih? Oh, punya deh ini. Udah nih, langsung bisa. Harusnya bisa nih. Oh, tidak bisa, tidak ada yang lurusan. Oke. Nggak bisa, harus dibelokin ke ini, kanan. Nah, belok lagi. Ini minus 2. Coba dulu aja. Minus 1. Ini lurus. Enggak. Bukan. Ini belok. Sini. Belok lagi. Nah, ini plusnya plus 3 plus 5. Nah, dah. Kok banyak yang ini, banyak yang nggak bener. Oke. Target voltage-nya 5. Kita giniin ya. Coba dulu. Ini coba plus 3. Ini lurus lagi. Ini belok, kita belokin atas. Plus minus 1 coba. Berarti ini harus belok juga. Pakai yang emang nggak harus pakai yang ini. Terus pakai yang ini lagi.
belok lagi bisa pakai ini. Oke. Enggak, lurus, ini lurus. Oke. Ini harusnya pas nih. Oke. Terus itu plus 5 berarti kan pasti lebih kan. Coba bentar, ini bisa di remove. Oh nggak bisa, berarti kita buat jalur baru ke kiri, naik ini plus 4 ya. Udah kelar. Easy peasy. Nah, ada lagi. Oh enggak ding, udah nggak ada. Oh rusak alatnya. Ada masalah. Doctor? Doctor, I found a potential problem. Everything has problems if you look hard enough. But fortune favors the bold. Aduh, aku gak ada bad feeling batu. Oh, ada 4. Otto, the neural web isn't isolating your motor neurons. It could be affecting other parts of your brain, your inhibitions, your mood. I just think we need some more tests. Iya. Langsung terlihat gejalanya. Iya, moodnya katanya apa namanya, instingnya, terus moodnya bakal naik turun. Langsung ngontrol otaknya gitu loh, alatnya. Don't worry. We're close. I'll keep at it. We'll work out some bugs. Go. You sure you're okay? Yes. Thank you, Peter. For everything. Lee is now behind bars. When I make a promise to this city, I keep it. Halo. People of New York Dipasang lagi. Dia membalas dendam ke Norman Osborn ya. Kan nyita beberapa ini dia kan. Barang-barang dia nih di lab. You have no idea what you're in for. Dipasang lagi, moodnya jadi marah-marah. Masih jam 1, setengah 2. Apakah tamat hari ini? Bisa jadi. Spider-Boy. Apakah ada suit baru nggak? Ada baju baru? Oke, ada baju baru. Spider Armor MK. Sorry. Titanium plates. Kayaknya nggak perlu deh. Kita nunggu baju yang bagus. Katanya ada baju yang dari Iron Man ya. Saya nunggu itu tuh. Kita bisa reduce incoming bullet damage. Kayaknya kita ini deh. Oke, kayaknya aku butuh ini deh. Increase damage when level is above 100. Ini berguna juga sih, cuma offense, defense. Yang naikin offense tuh mana? Ya udah, kita buat ini. Swap yang ini. Naikin defense ini ya, first aid. Stealth gak perlu sih sebenarnya. Ini naikin defense. Web striker, web attack, get range more focus. Ini berguna juga sebentar, tapi
Gitu, attack generate fokus. Kayaknya lebih ini. Lebih ke sini deh. Soalnya yang web-web itu kan lebih sering kepake. Cost-nya 2, kita ambil ini sama 1 ini. Oh, ini 2 juga, Pak. Ya udah, ntar abis ini kita ambil yang 2 itu tadi. Hey Pete. Let's go. Hi Miles. I just wanted to see how you're doing with the news about Lee. Look, if you didn't want to work there anymore, May and I would understand. I did want to quit when I heard. Then I remember what my dad used to say. A hero is just a guy who doesn't give up. That's true, assuming he's doing the right thing. I got you that job. I'd hate for you to keep doing it if you think it's wrong. Oh, the people here. Nothing Martin Lee did is their fault. Masih belum mulus nih trik-triknya nih. I think Dad would want me to stay. I think he'd be proud. I know he would. And Miles, I'm proud of you too. Anytime you want to talk, just call. Thanks, Pete. Gotta go. May just gave me a list of all the supplies to get. All right, later. Keren kan? Angle kamera. Wah, ini sih keren sih. Ini bisa jadi konten TikTok nih. Kalau jalannya lurus sih enak-enak aja sebenarnya. Cuma kalau belokan kayak gini nih kadang suka nabrak. Congratulations, Captain. Langsung aja. You got the City Hall bomber. We got it. Tomato, tomato. My point is, kita masuk ke fish berarti. Aduh. Oke, masuk ke fish, kita ketemu Miles. Aduh. Oh, man. Peter. You okay? I'm getting by. I don't know how I feel about you running this place all by yourself. And these people need help. If I lose a few hours of sleep, so be it. So have you heard from Mr. Lee since? Oh, si On May ini nggak The ini ya? Martin I know couldn't have done that. Whatever's become of him, that's not the one I want to remember. Gue percaya itu si Martin Lee. So, how are things with MJ? Well, it's well, you know, she's it's complicated. Honesty. That's what got me and Ben through the rough patches. You guys had rough patches? Oh, sure. Especially when we were your age. So, are you honest with her? Does she know the real you? Hey, turn it up. I want to hear this. Apa? TV. Disable vehicle attack. Oh, it never ends. Hilang. Iya, betul sekali, betul sekali. Selalu menghilang. Tapi kita nggak tahu kan proses ngilangnya gimana tuh dia. Apa dia lewat ventilasi atau tiba-tiba kabur? Oke. Kita ke truk itu ya. Mana misinya? Kayak itu dia. Captain Watanabe, leave a message. Yuri, where are you? Call me when you get this. I just hope the Devil's Breath is still there. And still secure. If the demons got to that truck, this just went from bad to catastrophic. Awas, nabrak lagi, hari-hari nabrak. Wah, kalau malam sih bagus ya. Aduh, nabrak lagi. Ayolah, jangan nabrak lah. Okay. Like I was saying, tomato, tomato. My point is, you've been burning the candle at both ends lately. You should take Lu a pusing ya? Kayak gitu kalau dipaksain pusing kalau nggak di slow mo. Maybe I will. No planes, no suitcases, just uninterrupted sleep.
Oh, you are a party animal. But hey, whatever floats your cruise ship. Or doesn't. You've earned it. Oke. Nice. Ini dia. Ini dia truknya ya. Diserang sama siapa ya? Sama demons. Mungkin. Ah iya, benar. Rikers, we have to hurry. What happened? It was a coordinated attack. Must have been planned from the outside. Every cell block is breached. We're minutes Mereka away from ngebebasin semua ini ya. Penjahat ya. Should be okay. It's a Supermax facility. Better security and a separate power grid. Good. What about the Devil's Breath? Sable's handling it. Do you... Choice? Iya juga sih. Nah. Halo. Meledak. Ya, ayo sini lo. Ini kau. Oh, ini. Apa? Aduh. Banyak bener. Ah. Oh. Mamam, setrum kan lu. Makanya, aduh, sakit banget ya. Ini padahal prisoner biasa doang loh. Oke, kita giniin aja, main aman aja. Oh, api. Ambis lu. Ini lu. Tembak. Dah. Damn it. They got into the armory. Is that bad? That sounds bad. It means some of the inmates are armed with rocket launchers. Yeah, that's bad. I'm on it. Tuh. Wah. Apa sih bambu-bambu? You guys go back to your cells and behave. We can make this ever happen. Ribet juga ya ngelawan orang-orang ini. Ini ngapain? Ngapain? Langsung ikat biar nggak lama. Dia mau kabur ya? Ikat langsung, nice. Hampir aja. Enak aja loh. Langsung tembak. Basokan nih ya. Ngerepotin banget loh. Sih. Sumpah. Spektakuler rada susah ya emang ya. Pegel aja nih tangan. Aduh, apa itu molotov? Ups. Oh, sekarang senjatanya bisa dilempar balik. Oke. Ulti langsung. Nice. Bener-bener lu. Kok. Dah. Selesai. Who thought it was a good idea to bring rockets into a prison? Come in. This is Sergeant Hansen. Aduh, kena api lagi, segala kena api. Oh, ya. Aduh. Sampah. Up. Nice. Ulti langsung. Boom. Sabar dong.
Ini kan luar belum aman. Makan nih sampah. Ulti langsung. Nice. Oh. Internet connection point. Aduh, ini lagi. Ayolah internet. Ayo kerjasama yuk. Oh. Loh. I'll keep working on getting the power restored. Right, I'm on it. Hey, Warden, come on out. Aduh yang gede. Ngerepotin lu ya. Habis lu ya. Bener deh. Susah. Buset. Aduh. Alah, api. Main api lu ya. Bawa ke atas. Nice. Apa itu? Ngapain tadi? Oh, tidak kena. Nice. Aduh. Kena banyak banget itu. Oke. Ambil senjatanya, ambil lagi. Timpuk dong. Sampai habis kagak kena. Itu kenapa matinya duduk? Halo? Itu ada yang duduk. Loh. Matinya gitu. Apa ini kok nggak ada komen? Perasaan tadi ada ya. Oh. Langsung aja ke sana. Oh, sniper. Sniper dulu dong. Ngeker apa lu? Sini lu. Ayo. Nice. Oh, aduh, kok kena? Itu udah ngedos loh. Nah, kan temen lu sendiri lu gebuk. Oh. Nice. Kesana. Nice. Oke, mantap. Ulti langsung. Dar. Seru banget ini. Emang harus dipakai Pak begitu-begituan nih. Abis lu. Oh. Lagi nih granat lagi tuh. Eits. Kelar. Pegel lo tangan lo. Nyolong heli dia. Tarik kotak kayaknya. Oh iya benar. Bisa loh ditarik kayak gitu loh. Oh. Keren juga kamu Peter Parker. Hah? Jatuh. Ya untung nggak meledak ya. Biasanya meledak tuh kalau di game-game lain atau di film-film. Oh, ini apa? Elektro ya? Kayaknya elektro deh itu deh. Ada petir-petir kuning kayaknya. Ya. Oh iya. Tapi kok elektronya beda? Ya. Kenapa lagi ini live stream nge-lag? You okay? Yeah. Welcome
to the park, just in time for the fire. Ntar dulu. Aduh, nge-lag. Live streamnya nge-lag, Pak. Duh, hitam doang lagi.